Ebi byona byagamba urukura za sako zo n'umwihanga bariyo bine aha mukoro go kwiguraho sako yabiko guze etandikirwaho abashubuzi ba Kabwohe eya Ankole Wholesale Traders sako Kabwohe kandi yajwecerwa site commercial officer habwambara city aranu bahanda omu mateka ke sente torukwemerera muntu no yemerere sente omukoto no yemerera omuntu konko mu banka no yemerere sente endagane yorukora no jirota mumpere arani esente z'urwingana miliyoni 2 nko kusitane tabura muhanda kuzara mureme kushashura ninza kose byanje inshashore sentezo guarantors of course wayemerera umuntu yakugira ati nsayiningira haroni yanje njibanchimanyisa ngu wabo musingo mbwenu noba wayemerere sente abari kurya za rone rero baceheza bagatandika kwasa bagambirwa amazima cyako bacabireho esente zikatorema okuzibika twija kuzeguza mureke tuzishashore because kine banka eragwire oburwire butarugire omuronizi aba Ankole Wholesale Traders sako abari kushangwa Kabwohe nibagira ngo kigenderwa cyabo no kureba ngo bayegesa abantu okukora sente rero umuntu waburijo akahika harengo rubaroho ntugezaho kwabura bamemba rito basakweji kugira ngo okubika amaburo mu kibo kimwe kikumaraho babase kugira businesses nyingi zikubatahiza rero babone inshaji yegumana bagarombanka kushashura Kabwoheji namnome changeji niza koragana nimwe abebembezi ukora mutwata mu bintu bikorete sente akwatari kintu kikutuntuza ukareta ka business yawo mu yamani batoka sibotegereza mu kuzuma kagiraki bakabura abo bwahati basya bamemba 517 abarukwata mukono umukobashomeso gukora sente na nuko bakubasa kubingo bworo kandi bineshe ya capital ya miliyoni 2 amakuru akagasha kwa Maiko atwakire